Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa kapada. Manibod dito'y Nemars Studio at tuwing arod manen asumang bay ti programa nga na pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa pagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manen ni kasin nyo nga Yongyong Ruiz nga umay manen mang tedbiag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay to met balakadan. Ti problem of the day ni Pablo iti probinsya iti La Union nga ina pinauluan iti social media. Uy. Alright mga kasin, iti natin nga gundawain ti nga ruden denggen ti panakaibasa ti napadayawan na surat nga intay to balakadan aga po kini Pablo iti La Union nga napauluan iti social media. Sagudahin nga rin ti surat ni Pablo. Dear Kasin, sakbay man ngayon nakiburay ti pakasaritaag nga ada parikot na kablawang kayo iti naragsak nga aldaw yu di Nemars Studio nang ro nakada kayo nga timon iti nadumadu mga programa iti Facebook iti fanpage yung nga Dear Manong Nemi. Kasama iti nakablawak di padak nga dumdum ngken kanahin nga mangsubsubaybay iti nga programa nga pudno nga makaliwli wala unay nang ro no ti nabanbanuga ka po trabaho, no may stressak, no adawayak. Naawis meterik na kasinyong nga mangiburay iti pakasaritaak, namin agkasapulan na unay iti balakad yo. Kakaisuna nga agayatak manen kasinyong napaayak pay. At ibidot ko nagarimak babaen iti social media. Nagamamu kami kini Sonia idita adda iso na je Hong Kong ni Sonia nga taga-Apayaw. Ket siya mahilig akmat nga agbuya kadag iti live streaming ket iso tinagam amuam mi kini Sonia. Kapadak mo't nga na-SM nga agbuya kadag iti naduma-duma nga Ilocano live streaming programs. Alisto nga naregreg tiriknak kini Sonia kasinyong tayo iti panagchat-chat mi nadungumot, na sweet. Alisto lang nga kang angaw. Ken mariknak nga naragsakak tunggal kachat-chat ko ken kasarsaritak babae niti messenger. Uray no di kami pa nagkitkita iti personal. Ken uray no nabiit kami pa nga nagamam mo. Nagkinaawatan dagiti puso mi kasinyong ket di mi napupuutan nga da kami gayamen nga agayan ayat kamin gapulaeng iti social media. Sakto met idi nga dandanin ti panagbakasyon na panakalpas na iti kontrata na. Ket ditoy nga naallokoy ko isuna nga saan na pala nga iren-renew ti kontrata na. Taag din na kami nakas-agasawa. Ngayon didamo kasinyong kasla agdua-dua dagiti naganak kanyak. Ati kayat da amwek pela una amwek nga nalaing ti kinatao na ti ugali na sagbay nga maki den na akin kuana sagbay nga maki asawa ak ang emti ko na maamamok to metlayang iso na bayat ti panagden nami kastoy man nga rod arogyak ti amin kasinyong
ano nga rod, ti panagbiyahem nga mapanjay Manila Barawk. Tang, ito no may abulan ng tang. Ay, ito no may abulan pat palagayam. Apay ngamin nga nasken pelaing nga ing kasunduan ti kaayan-ayat mo. Pablaw. Nang, iso pa'y tagastos anak ko. Mabalin ba't nga aglugan latan iti boss nga umay dito laun yawn. Asidig madlaan. Kasti ko na yun nang asidig madlaan. Kintap na nung makapasyarak pa yun Kintap na nung ti kasta, ijay airport pa laang. Kat makita ko iti personal, di kaayan-ayat ko. Ambo yung nga di kami pinagkikita. Ay jakman kami namuking ka, ti kinaado nga babalasang diti lugar tayaw. Api ka ti pelaing, di mo mo, di mo pa'y nakikita. Ken, adda dya Hong Kong. Sa di talaing messenger, wino Facebook, tinangar-arabam. Sa iso ti uso tatantatang. Awan matiti makurso na daak nga balasang iti lugar tayo. Ay kito resin nun, resa nga dito lugar tayo. Basta ti makitkitam. Kanda ti amum nga umuna. Sa angkat nga itilaing social media, tinagamamuan niya. Awan di pagdanagan nyo tatang. Uri nung nabit kami pa nga gayan ayat kinison niya, mariknak nga, nasingpat iso na. May isa, nagagat. Sigurado nga nagagat. Domestic helper nga ron, iji Hong Kong. Saan ba't amin nga domestic helper di Hong Kong? Nagagat da, iti trabaho't balay, no makaawid da dita hoy. Kasada lang mat nagagat no maswelduan da. Anya, ay ipudno ti ko na ni nanang mau. Nasaya at ba't takasta ti pangedeng mo nga aglive-in kayo nga umuna saan kayo pala ang agkalkalaysa narigat di kasta no agbidot ka ta pawaswas mo takasaryo nakangingina ay saan ka de huwag nga runtang imbaglakit din tanapanak nagdamdamag ka dati amok nga sekretary ti may isang abogado ni Ma'am Margaret. Nangina ka nung magpaiso. Okay, dahi tati kukulang. Iso nga, tingi-tingi manalaeng. Paliiwin pa laeng dahi ta nga sunya. Bayat iti panagdinayo dito'y balay. Ngken may sa, ibagam to kenkwana. Ngano, kasta, dapat sursuruan natin makisama ka datayaw. Nang runa kada kami kinitatang mo. Aglalukid ni, makidin na kay matngarod kada kami. Awang matngarod tibukod yung balay. Alakit ananusan da kami pelaing tatang, nanang. Sana balay, aramidig ti amin. Tapno no makasundo yun to. Ti agbalin nga asawak. Nasaya at nukas tabarok. Sige, pumanaw ka pa, kitidak pa yung talaw. Pudno ka di pare. Agawid din, ti kayan ayat mo nga adadya Hong Kong. Uwin pare. Kita saya at ano kasta. Ang kita kayo iti personal. Uwin nga ron. Excited ak pare. Talaga nga nainlabak kinison niya. Kan mariknak nga, nasingpot iso na. Nasayaan. Ay panagko ng ba't pare. Kat iti social media kailangan ba't ngagsarsarita. Uwin. Bayat iti pa nagsarsarita mi ka awam mo't pa iti nakitak nga madi nga ugali na. Ken may isa. Samot siguro nga alisto nga pakibagayan dananang ken datang. Kastamot ken kuana. Alisto naman la siguro nga pakibagayan datatang ken nanang. Wen mo't kid di di kalata sigurado mayat latabat at hadi mo gayam ikalaysa. Wen nga rod. No, masigurado lagi din nga nasaya at ti ugali na. Makasundo da tatangkin nanang. Apikid din nga saan. Uri man kidi ikalay sa kadagos. Total, adamot urnong kon. Ay, katasaya at ano kasta pare. Mala, ag-shot na nga road. Ay, di mo kandi kayat. Kakuyugin kanto tapno adan to kadawam nga mangkilatis no napintas mo la personal. Anya. Isaan pare. Napintas man uno saan iti personal, no agduma man tilangan at Facebook, no social media, kendi personal, awang kanyak dayjay. Ti nasisita, ti ugali, and datiya panakisama na.
Ay, kaya una, ala nga, makaambo ka. Ay, kaya, no, agbaliw panunod mo, akit, agtakla dito pare. Sige pare, ang sigurado ak, siyak tulaang ti sumabat, kinisunya, manipot ije airport. Ala, sige, nag-shot ta ka rin. Agyamanak, sunya. Taapay, Pablo. Gabuta, imanugot ka nga. Saan tapelagaw awid di La Union? Nga, umay tapelaing dito eh. Agpalipas tayo tirabi dito eh. Nga, agpatpat nagtanga. Aginiliw. Awan yan yaman na. Kinagpaiswan na. Kastamo ti plano. Ha? May isa. Nabanno ka kiti biyahe. Masapol ko tagina na. Ito no bigat laing nga agbiyahe ta. Total asidig matla talaon yun. Naku namon. Sumrek ka ta expressway. Di pong tuna. La Unionen. Rumuartan to Jerusalem. Asidig to laing jayamin. Isong hariti ko na. Mayat-mat ata na. Inawis na nga umay tapalaing dito eh. Nalabaga nga hotel. Talaga nga nakastat plano. Iso nga may sakla nga may simabat king ka. Kati pamilyam. Adayuda. Adada di apayaw. Sarong karakto lata idan. Ang iawid na ko muna di balayo. Kasta nga talaga ti plano. Kinagyaman na. Agyaman na ta. Uray no babaen lang iti social media nga inarim ka. Kat inaklon mo. Ti panagayat ko. Agyaman akmat king ka. Tauray no dinak pinakit-kita, Pablo. Uray no, napudpudawak iti Facebook, ngem iti personal. Inayat naklat ta. Nariknak nga nairot na iti arakop mo, kanyak iti masabat na iti agsabitan iti airport. Nga ti amok iti, na makita mo nga sa baligayam ti kulay ti kudil ko. Baka agsanod ka, no? Ay saan nakakasjay? Kan may saan mo't nga nasisita kanyak tila nga ti may nga babae? No di kat ti ugali. Kasta aya? Nagsayaat ka mamad kayang, Pablo. Agyaman ha? I love you. I love you. I love you more. Angin, ipagpakaunaking ka. Nga adun dagiti babae nga naglabas iti biyag ko. Angin, nabayagin day dinaudi. Saan nga napatig tinaglabas kanya, Pablo? Taure mo't siya. Adamat iti tinaglabas ko. O ano saan nga si Kati? Umuna nga lalaki iti biyag ko. Ginayat naklat ta. Kasbat king ka. Awan patig tinaglabas kanya. Tinapatig kiti agdamakan iti masakbayan ta. Oh, Pablo. Sonia. Okay lang ka diking ka? Okay lang. Diyan kami na mo eh. Saan ngamin nga amin na babae kat nagpapada? Nga kayat da iti mausaran iti ramay. Okay lang. Nadalos mo takukum. Nasayaat no kasta. Mayatap no. At nga mapaganas ka. Oh, sige. Sige. Nayunam nga ta, ha? Mano ka di nga ramay ta susaram? Duwa.
Nayunam nga tat may isa. Sige, sige. Dito. Kadbayat nga. Araramitig dito. Ay, ayamak mat. Amalakmat. Dahil iti duwa nga pasas kang nakaparabaw, iti duwa nga bantay, iti masangmanang. Pablo. Sige, yun unig mo pa. Sige. Pablo. Yap. Kasta ulay ti basanan. Ngamin naglipas ako. Ay, kasta ya. Mabalin na karabawanan. Sige. Tasyak mo tin taglipas. Baring makamay sa akpay. Okay. Sige, sige. Apay. Awan. Saan una nga panakilin dito eh. Ngayon na lang, hindi performance ko. Rabawang ka. Sige. Saan ka to at babawi ka niya? Sonia. Sabay ko ma, Pablo. Sonia. Sonia. Mapahalin Sonia. Pasensyakan. Ano ba yung gamin do'y dinaudin? Sige lang. Naglipasak matitayan. Kaya dag ka makasalita, tatang? Baraw. Ang imilipas mo pa itimangan, sige lang, tatang. Irapin ko latan. Kwa. Ibagamot ka ni Sunya. Rubarmat iti sinid yun kwa no sumangpot manipot ti trabaho na. Tang. Kasla di namot iyas asidag. Ti bagi na kada kami kinanang mao. Yung rayad na pa, kanda kami, ti makisauking kwa na. Ay, anya ti kayo sa tatang. Ti kumamot kaya't piyakit, isulat ti ubasidag, no da kayat ng ibaga. Ang managbabay sa malaunay. Pudno ti ko na ni tatang mo, baraw. Ay, kasano nga maya sidig na tirik na nakada kami. No kasla iwasan na kami, mate. Kasla mabain, ngajak mo, di mo't maununi. Ala, agubramot dito balay, awan mo ti makunak. Ang MD jalaeng. Kas lang, di na siguro kaya ti mabyangutan, no, dabubra na. Tana minsan nga pinagunyak, tinalikodan naklatan, naguning, nanang, kunana ang ti malikod man, kasi mrakiti silidyaw. Gagangay la siguro nanang, makabulan na pelaeng, nagdindin na kami. Ngamsika, ada ka di madmadlaw mo nga sa balik yung kuwana. Ay, wag, pundot ko na nanang mo. Damagag kumabot ko yung kaday, tabaraw. Awan mo ti, madi nga makita. Kasti ko na yun, nanang, agubramot dito yung balay. No, ada dito yung balay, no, awan trabaho na. Ay, tiwilangon-langon yung adwa. Kumusta, saan nakamot nga tang-tangsitan? Saan mo tatang? No, tay, adamadi nga maramit ko saan ba tagun-uni? Paliiwib ka nalay ka. Baka sa lagun-uni dita. Ang iti unig na, iti kaunggan na, gumurgura gaya man. Saan mo tatang? Talos rin nabiimot ngaglin na ilo kami. Ay, huwag, mangmangig mi baraw. Mangmangig mi. Anya ti mangmangig na lang. Day kanayon nga. Tas makita might plywood la tibi pader tayo.
Tinagbaitan ti silid miyaw kin silid mi kinitatang mo. Ay, kasta ka di. Ay, mangigyo ka di. Ay, kiwan na. Nung nagpigsan to pa'y ti asog na, ta asawam. Ay, well, puno baraw. Baglagi din, tabasa pa ka makaturturog. Agim no, ay, saan ka nakaturog ta? Rirogyan yawn. Nangruna no, dati mangig ka, nga tayo nayunam, ti ramay mo, kung kunana. Ay, anya. Wahing, Diyos ko ay, nakaring-ring god. Ang maawatan may, ta karugrug suyo nga raw. Kaubingan niya. Malaki sabi ko at maadaan kami ton iti apo ka. Ay, kung talaga nga mapanakas na. Alos rin na bii kayo ba? Ang makasikog nga tamad baraw. Ti anya tatang? Kaya sa anak mo tabaog tatang? Ay, ti kasalan salud-sudak baraw. Makasikog garod na kita ramay ba? Anya? Si kamat lakay tilay bagbagaw. Gagaga, usa rin na tramay na ang kalpasan na ko, usa rin naman data kukwa na. Unay kayo mo ito. Siya mo pagsasaritaan nyo, tatang, nana. Mala, sige nga raw. Ang palpaliiwim latata asawam. Tanay, di na madlaya, sidigtirik na kada kami kinitatang maun. Uwan na nang. Oh, nakagaya mo bakit? Inururay ka, tagidan ta na mangan. Jack mabisin. Ha? Mangan kalatan. Maditol ulok. Ha? Abay. Ada ka di basol ko. Saan nga si ka? Kita pa nga rin nagpupungtot ka dito eh. Asino ay di ka pungtot mo? Diya pagubraag ah. Dati bisor ko amay sa. Oh, anya? Kaya abay. Anya tinaramin daging ka. Nagado nga ron ti papaubra na nga jak trabaho ko ma. Nagado di kiti madilaw na kanyak. Kasla siyaklat kitkitan na di pagubraan mi. Agad anya nga ron inaramid mo. Sinong batam ko ma. Tap na ti kastagat. Amuda nga ti maditir aramidin daging ka. Jak na ta nagsasaon ah. Ta saan kumit nga ugali ti kasjay. Anya tiket mo sawan. Kit idi na masursuro na kagad. Nagreklamo akla ti bagi ko na. Nga saan ko ngayon pangpangig kadakwada. Mayat ba't kid di atap na no saan da nga pagdiskitahan. Baka no ikatinda kayo ti trabaho. Nang runa kat nabiit ka pa ijay. Ure pa kid di katindak. Talaga kid di nga madiday nga supervisor ko. Naalas ti ugali na. Kasla sino nga perfecto. Ha? Kasla bakla mo ti tigtignay na. Bakla siguro day jay. Tapatulan na ti babae akas kanya. Kanahin lang nga siya ti makitkitanan. Bebem latan. Baka siya lang ti wagas na nga. Mangi supervise iti empleyado. Saan mo? Siyak madlaan. Kasla la perfecto ti ko na. Nakamadmadi pa palagsasauna. Di na pa mabalbalikas di kita sausawin na. Aging English di namat na. Anya? Jesus Christ, kuna na ko ma'am. Jesus Christ, kung kuna na. Kasana ko na itay-tay. Ay na, ma-stretch sa kada kayong nang nuraking ka. So niya, kuna na kanya. Ma-stretch. Ala, Diyos ko. Di na, aging English di namat amot ibagbaga na. Ma-stretch ka no? No ma-stress. Ay na, siyak lang ang rutina stress. Gat anyan ninaramid mo. Diyak na tayo nagsasaon ah. Kaya nasayat ah, bebe amlatan. Angim saan mo kumambot nga, ibunbunton tipungtot mo kanyak, bakit? Pasensya kan lakay. Ang talaga, masurunak lang nga talaga. Makita na day dyan nga supervisor ko. Balsik day dyan. Hanya? Balsam? Uy, subot ko ah. Iso na lahat may mayatin. Anya ko tiramidam. Ay saan mo nga dangdangran? Baka saan ko nga dangran? Saan ko mitkid di nga direkta nga balsam? Angim, basta. Saklatan makamon. Kita mo ah. Bakit no pakikikatam trabaho mo dahil ta? Sunya, bakit? Saan?
Kumusta mo't padre? Langin-langin nyo iti asawam. Paring Sator. Nasayad mo, nagangailaang ti damo nga agdenden na kasag live-in partner. Medyo amamuin mi pelaang ti ugali ti maysa ken maysa. Sa bagay, mas nasurok baka bulang kay pelaang saan ka de. Ngarod. May problema, di siya lang nga. Baka saan nga agbayag di trabaho na. Taapay mo't pare. Kagura na dati supervisor da. Ken maysa. Aging gayta. Kasla di na pa yun, sinigtirik na kadantanang kantatang. Kasla di namat kasarsarita ida. Sa laguni mo, no pagunyan da tatang kananang. Anya! Ay, kasaritam Kasaritak mo. Ang umot lata. Baka mabain lang. Gangangay siguro. Kasta siguro ti kinatao na Alabaring no, bali tumat lang nga. Adakay ka dito kasinsin. Kasinsin donita. Madamat siya at migit paring Sator. Nag-time in kami laang. Nabasa mo ka din dyan post ni Auntie Sonia, Uncle? Ni Auntie mga Sonia? Anya impos nga, saan ba Jack ti cellphone ko. Basahin nyo. Tabaring no, maidilit na nga nasapsapa. Anya ka dito impos na. Basta Uncle, kitain nyo latan. Aguri ka karon. Kitain pa ni cellphone ko. Naapay ka no pare Ada ka no impos ni Sonia iti social media. Nga baka pakikatan na ka no trabaho na. Anya na jay. Jack pa nakita. Open ko pala cellphone ko. Kita ka man. Guri ka. Unay mo't kinamarites mo parang Sator. Kita. Kaya ko lamaamuan ba't Apay. Naggalas ba't di pusnan? Apay, anya ibagana? Dito ni. Ibagbagana mo tinitipos na nga. Bakla? Ti supervisor na, ti trabaho na. Nga adot lalaki na. Nga isulaeng ti papapanan, dagiti sweldo na, dagiti lalaki na. Kasla sino perfecto, di na pa'y mabalbalikas di kita ibagbagana. Aging li-English, wrong grammar. Kasano nga nagbalin nga supervisor ti kasta, kung kuna naman tayo mare. Inagana na ka de. Iwan pa rin In-mention na pa Dati supervisor da. Baka isukit pakikatanan. Kaya ka. Baliwan tanto tagsyatin pare. Naskin nga agawid Tama baga akti asawak. Tabaring na maidilit na nga nasapsapa. Baring saan pa nga nakita ti supervisor da. Nangigmay ti panagsinong batyaw iti asawang barawk. Nga rin tatang. Papadilit ko kinkwana dati impos na nga nag-aalas nga pamerperdi ka dati supervisor na. Tayo baka isot pakikatan na ko na. Kahit di na kaya. Uri ka no isot pakikatan na iti trabaho na. Kita-mita. Saan nga napanagubra? Sigurado laki ti nga ikatinda. Gapi kami matakas jay. Diyan karoon na mo tatang. Bigla mo lata, nagipupos. Ibaga na kanya, nga balsen na ka no. Ang tsakbat impagarop, nga sigayam. Anusan na ati agsapol manan, iti sambaling at trabaho. Ano saan? Tali na edlata dito yung balayay. Tapno no ti kasta. Kabadangan mi kaninanang mau. Sa bagay. Nasayaat mo ti kasta. Tatang. Ibagak to karun king kuana. Nga tapno awang problema nan. Ang tali na edlata dito yung balayan. Takumpurmi nga mabalin na ubraan. Total. Mabiyag kumot isuna. Tanda mo trabaho. Baro. Nasayaat ti kasta. Wala.
tuloy ka rin trabaho. Sige tatang. Ay, biya. Nasisayat pa siguro nga kasjay. Ang tali na idlatan ni Sonya iti balay. Tapno awan ti kaririri na, nga katrabahuan na. Nay, narabyan ka man bakit? Nagkabuka ka ni Tita Karuba? Napanak Tita Karuba. Yung tila babawi ka napan, ha? Anya? Sa dino ka tinapanam? Ket di kita ti pagarup ko, ket gayim ko, di kita pagarup ko, ket us-us to nga tattao. Ha? Tagayam, plastic, dagayam, di kita. Asino pa? Ket di kita kakasinsin mo, nga, ti amom lang, no? Perfecto daw, ito, anyata, nakadildil daw da. Kasla sinuda nga, agsasao. Apay, anya di magbagadaking ka? Agad, basta, nagalas pa nagkasauda. Baka mo't no, na-misinterpret mo la ida. Nasisingpad na kita kakasinsing ko nga babae. Ti amom la akit nasisingpad da. Kuno saan nasingpad da king ka. Kaya nasingpad da iti sa bali nga tao. Ngayon siya saan? Apay nga minaya. Basta, kagurak ida. Gapo siguro tat sa anak nga taga dito na ikamkamangak lang. Iso nga kasta. Apay aya. Kat pagsasalit pagchichismisan dagayam. Ngam no, lumabasak, aguni damat. Tiamom lano, agpaypayso nga. Ay, dagayam itilikilikudak. Pag-istoryaan da. Anya di magbagadaking kaya. Kat dilawin dati panagar-arwat ko. Kat apay ko ma. Apay no agalahasak nga rumwarlaing iti balay mapanak la dita store. Kat nasanayak nga rod nga agsusuot iti alahas. Ken kasto nga talaga ti kakiting iti short ko. Iti adak di Hong Kong maaramid ko amin nga awan ti mangdildilaw kanya. Maisuot ko ti amin nga kahit ko nga isuot. Dito ikit din nga damang dildilaw kanya. Baka mo't no na-misinterpret mo lang. Saan? Talaga kiti kakastada. Nga, ididamok dito idi-welcome da. Kas lala sigurado da nga. Nga, inbilang da kas kaming ti pamilyayo. Sakit ita? Siyak ti pagchichismisan da. Babaamon. Ay, saan nga mabalin? Ha? Saan mo kunain nga? Totopamida. Babayam ka dlatan. Tapna wariri. Makaamuda. Ngimbalsik ida. Ha? Anya man tiaramidi mo. Basta. Apay pinayabandak ka no tatang. Nanang. Ay na, baraw. Bagbaga ang manday tason niya nga asawam. Ha? Ay madiday tararamidin na. Pagkaapain na maten ti pamilya tayaw. Anya ka di tinaramid na. Kita ay matapos na. Di mo ka di pa nakita tipos na. Kapupos na lang, may sa orasan, tinapalabas. Ay, isaan pa nga ron, agragta. Kita ay man. Ay, nabaraw. Padelit mo king kwa na dayta. Kababain ba? Iso na nga na ikamkamang, isot kasta nga nakaar-arit. Ay, siguro ka na nang takita ay, basaik. Abi nga kasto mo iso nga ron, tikurak. Iso nga yung kakasarita ta sawam tayo dilit na dayta, nakababain. Magbaga nakit din nga. Puta, pukpok na kita kakasinsin mo ang babae. Nga kasla di makakita iti alahas. Anya? Palibhasa. Dugyot. Nugnog. Ken pobre kung kurana. Ay nabarok mati dayta. Nagalas kayong dayta kasta nga ugali ti asawam. Mati apay ngamin aya. Isuda ngamin ti muna nanang. Anya. Pagchichismisan da kanong ngamin. Kat bimalis lang ti asawak. Anya nga pagchichismisan. Kaya baka saan ba't kagpaypaysaw?
Pag maapi ka sa libagbaga na, inaganan na pa'y amin ida. Dagati kakasinsin mo nga babae. Anya. Ay, na Diyos ko, aya. Ay, madimot nga talaga ti kasta, pare. Narod pareng sator. Nagapa kami manang kahit. Kasano? Mapanamot pag diskitahan digiti kakasinsing ko ta. Gabot pungpung to ta. Edi sipsiputan dala ka no. Makita na lang ang tutungtong da nga tikas lang kakatawa da. Pagarup nan, chis-chisbis da. Sa ita. Di na kahit nga i-delete. Diti push na nga. Perdi na kada kita kakasinsing ko. Magana nga puta kung kuna na kasi. Muna yung madaytan. Naikamkamang lang. Basta. Iso nga ron. Dahil ang arti kong kunakaw. Nga amangan no. Damating ko ugali na. Anya nga ron tiramitik pare. Ay kite, itatana sa papay. Anya? Papanawi maun. Isina maun. Ang sana kas karina. Anya nga saan ko ma? Iso nga ron, tirason na no ape nga di mo nga inkalay sa adagaw. Saan ka de? Tapno amwem no madi ito gali na. Kat ita, napanagnikam. Ay saan mo urayin nga? Ay, samot siguro nga na. Baka madalan pala iti nasaya at saritaan. Anya. Maliwak to nga kasarita. Tabaring may kat na netang ugali na. Na nung bumalas, kadag iti makapasakit itinakom na. Ipos na iti social media. Perpergin na ida. Maliwak to nga kasarita pare. Saan akas ka rin na nga, makisina aking kwana. Makaambu ka pare. Anya nga tano makisina tan. Kadatatangkin nanang. Anya? Apay? Tapnong orod mailiklik ka kadigiti kabagya. Apay? Kabuting ko kadi ida? Kat saan kumot kabuting ida? Man ano kuma? No dito'y talaeng, ha? Basta. Bakakit no ipagarubda nga mabuti nga kadakwada. Nga likliklikak dagiti kabagyam. Apay, gaputan ikam kamak laeng? Mabalin na nga rami din kanyak dagiti kakasta? Ay saan na mabalin kanyak ti kasta? Uri digiti tupay amok iji abroad, ditan tupay agbalin kanyak, ha? Di nakto pa'y maong tanta amok. Ay talagang madia. Pag saw-saw ay ti social media, dagita amok no ikasta-kastadak. Unin. Mala, liklikam ko mati makiapa ka dagiti kabagyak. Kan yasidig mo triktam ka datatang kinanang. Ano nga bulan tan, nagdindin na. Kasta ka pa lang. Kasi lang mababain ka kadakwada. Awan mati bagak kadatatang kinanang mo. Okay kami mo. Kasarita dakmat, madakay da ibaga kanya. Buwan angin, urayam mat, nga iso dalatat umuna nga makisarita kin kan. Awan mat nga ti ibaga kadakwada. Ay la, di nak maawatan. Talagang di ka maawatan. Maturutan. Nagbugwam ta ramay mon? Uwan. Nakaikuko ka? Uwan bakit? Sige. Amom latan. Ay, barok. Kaya't dito nga mapaspasamak. Ha? Tatang? Anya ti kayo sawain? Ay na, barok. Ay, di may amono anyat aramidin may kinitatang mo. Ha? Anya? Di kayo maawatan nanang. Deta asawam. Nga tala agul-uldag dita kwarto ti ubrana. Sipod idi saan nga agtabtrabaho. Manmanumot nga agtrabaho. Manmanu naman katulungan ni nanang mo. Abalak sal-sal pun ti ubrana. Daan sa kacachat na nga. About isim nga isim mat. Tunggal gigaman na ta cellphone na. Wain baraw.
Ay na Diyos ko, ay dinilaw lang ni Tatang Mau. Nga kasta ati manugang, sala aglengit numangan ko na itay. Kat kinagura na. Nagdabog sa simrak iti silidyaw. Angaw laang mo ni Tatang Mau. Takayat na nga ron nga maiyas, kasarita ko ma. Anya, wine. Kat saan nga angaw dahi bakay? Tatalaga po dumay. Kaslasin no nga mangmagang nakagato pa iti saka na. Supay ti makaadaw ti sidaan. Kasta unay ti lingit nan ata. Alamang mga antubra na. Ay na, ala, kasarita mabarokit na nagalasbot tayo timpupos na iti social media. Maipapan kada kami kinitatang Mau, nangruna kinitatang Mau. Ha? Nagpus isuna nanang? Wine. Kitaim gamit na. Nagalas ti panagsasauna iti social media dahi nga asawam. So nasasaya at pagtalawi mo. No di mo kahit pagtalawi sakti magpatalo ka na kayo. Tatang? Ay na, baraw, maday. Madita na pilay. Anya, apeng namin nga kasi timpos mo. May ipapan kini Tatang. Katagpay sumat. Anya, saan ka di nga pandak ni Tatang mo? Nataytayag lang yung digiti unano? Unik ka. Siguro, saan nga nag-take ti vitamin A, idi? Idi ba maladaga pa ila isuna? Iso nga nagpatingga, dati height na. Kituray mo't sika. Imbagkid di nataytayag ka nga nataytayag ka ba si kinitatang mo? Unay ka mo tan bakit apay kami nga. Kakasano? Sa kanula agling numang mga anak. Adat kay tasawan. Kat apay, agubraak madnokwa. Awan di kita siguro sa wana katay adumot siguro dati panaginanam ngam di panagubram. Agat apay ko ma. Di adak jahong ko. Awang ka jahong ko nun. Awang ka jahong ko nun. Bakit? Sa bali ita dito Sa bali tibiyag mo ita dito yan. Diyak lang yung pagaro pakasta. Biyangan takit din. Akit kahit ko timangan. At naimas ka ro timangan. Kan naimas timakan. Unay ka mo't. Madi. No di mo kahit nga i-delete deta. Sonya. Nasayat laangin. Anya. Ala. Butbut nga na? Isina na, kasta? Among malagayam. No di mo i-delete data, nasaysaya at no pumanaw kan. Naalas kayam ti ugalim, Sonya. Ay, naalas ti ugali yo nakaululime kak lang harutin. Awang metir aramidik amadin kada kayo. Imo na ti supervisor ko. May kadwa, di kita kakasinsin mo. Di kita nagandakin ka. Apay, bibibiyaga kaya ida. Apay nga pakibiyangan dati biyag ko. Idi adag di Hong Kong. Ay, taka manin. Awan ti mang bibibiyang kanya. Ultimo pamilya. Didak bibibiyangan iti kahit kung aramidan. Sakit ita. Bibiyangan da. Nalaingak amangan. Bibibiyang da ko ma. Awanin ti maramitak. Awanin ti mabalin ko. Saan kon nga mo no masalbar pa iti tingal relasyon ta? Ay saanin? Sika nga mismo't ng ibagan. Nga nun, Jack, i-delete di kita impos ko. Kit pumanawa ko. Jack, kaya ti madikdiktaran. No, anya ti impos ko, iso tipod no. Hindi nakdiktaran nga i-delete ko ida. Iso nga nasaysayat pumanawa ko. Nasaysayat pa siguro. Katsapay ko ma. Tadan to ti makaanos deta nga ugalim. Ay talaga, ado talaga. Saan lang kasi ka ti lalaki dito lubong Pablo, tandaan am dayta. Yun may isa. Balseng ka, ha? Anya tigit mo sawon? Basta. Balseng ka, Pablo. Nakita mo ang barok. Nakita mo ang timpos dahil nga nalaing nga babae.
Uwin tatang. Kahit apay gaya mga di ka na panagubra. Ay, di mo kahit di mo sawod nga mabaing ka mapanagubra gapo ka dahil dyan impos ni Sunya. Tang. Igkalata agubra baraw. Mabain ako nga parang iti tao tatang. Anya. Tanagrik na. Siyakti pagsasaritaan na iti tattao iti aglawlaw tayo. Ha? Ay, apay, ang dagat kinagpaiswan na, dagat impupos na. Nga niya tatang. Nga basit takukwam. Nga no di ka nupay na, no di mo kumapay arabatan data, dagat na ramay mo, saan ka no nga agimas? Saan ka no nga maragsakan? At ababa ka no ba? At atidug ka no pa, dati balay ti lipstick na ng data kukwam. Ayun ay mo. Apay dagulit kay mo tatang. Ay gibagbagak lang baraw. Ken apay pinikturan na pagayam data kukwam. Ken agpangpang ta. Kano adda madingin nga ibagbaga tayo maipapangking kuwada ket iwaras na kano dahil nga ladawan. Ay sungarod tatang. Baka dapay hindi na kaisendanan. Sakit tinakam na gabot na pinapanaw ko. Kut itan binalis na. Eh, kaya mapagasog mo man. Mangmagig mimet kininanang mo baraw. Unang ramay ti aramatik tatang. Tamo yung mo. Uri di kiti imun nga babae iti biyag ko. Ramay ti usarik ko muna. Tapno mapaganas ko. Sa anak karon nga naparaburan iti armas tatang. Gabot imalak kada kayo. Ha? Ay, saan ka din kada kayo tinagisuro kanya? Naramay ti umunang usaran. Ay, sa mo ngay pagpagan na parang. Idatalat makam mo tayo tayo. Datay kadananang mo. Tay bagbaga, dakkel ti kukwak. Ure no pandakak, dakkel na ti may ka kintinggang kasaka. Nimot ni tatang. Anya nga rin tiramidik tatang. Saan ka latagtagtaga rin ha? Unang mabainak nga agparang iti tao. Ay, bagam nga saan na pud no? Kasanong ron, no? Iwaras ni... Apay, napicturean ka di tarupam. Ay, winaya. Dito lang maglugdi mo, napicturean na. Ay, diyak mo atatang. Ay, dito lang. No, napicturean na ka hulbade. Nakita tarupam. Kung nakita dito kukwam nga basay, nga baba. Nga kas kanya ko na matatang. Ay, isa mong ibagbaga ti kasta na. Ay, angim no, dito laeng kukwam nga basay, tinapicturan na, okay laeng. Ilibak bulatan, saan ko nga kukwa dito kuram. Ang tsaka sigurado tatang. Ina, Diyos ko, problema ka ron. Aguri ka. Alda na panunod ko baraw. Anya day tatang. Nagbuya nga main, hindi na minsan nga aldaw day programa ni Kasin Yong iti Facebook. Aywan. Anya nga episode tatang, anya nga istorya. Dati taga Benito Soliven Isabela ka daw nga naguskusar iti Titan Gel. Di makil ka daw. Dati kukwa na. Naurela surrender kano dagiti babae nga panakpakin na. Ha? Anya? Ket apay tatang? Damagin ta akin ni Kasin Yong nupud numula dahi nga istorya. Tanupud daw. Ipadas mo barok tag Titan Gel. Ha? Taapay tatang? Ket tapno dumak kila. Tano'y bagada nga baset, ipakitam ti ebidensya nga saan nga agpepeso ti bagbaga ni Sunya. Di mo lambaw. Baka no makita ni Sunya. Baka agbabawin daw, gapo iti naramid da. Huh? Mamatmati kayo mo't ka, deta, Titan Gel, datang saan ang pepeso dahi dyan. Eh, kita awang buti mapukaw barok, no padasumlaan. Anya nga awang kat, siyempre, gastos dahi ta. Ambat ka nga libre, katangag mo. Eh, ibay-paya mo na, siyakting manggatang baraw. Ha? Talaga, tatang? Wait, adamot idulduling ka. Ang no effective king ka.
sublate ko man. Ha? Api tatang, di yung kunaan nga, balak yung pelangan nga paatidugan dito basit ako kayo. Kaap di yung samot aramate ng kininanang. Ay, pagkunaam nga saat. Kit numadama kayong hindi kinisod niya, sa bayad na kayo matabaraw. Kanya, unin mo titatang. Ay saan ba? Kasi igatangang katay tanjal. Tapadasa tanumayat, sublatag. Angin umuna. Sa lunsudin ta kinikasin yung nagpaypay sumadlaang, tanuwang ko na. Akit, ipadas mo baraw. Baka mo kayo tatang, basta na kayo timang bayan. Wen, baraw, sakti gumatang, igatangan ka, tanu effective, sublatik man. Kasin yung gimatang agpaiso ni tatang jak kahit nga usaran aging nga jak mapaneknekan nga effective ken awan iti side effects na nga madi. Sa akong tula aramaten, no da kayo mismo nga nakapadasan, bueno digiti mismo nakapadasan ti mangibaga kanya nga safe nga aramaten dayta nga produkto. Kahit nakapagsurat aking kakasin yung tanangin garod ni tatang day di istorya nga taga Isabela nga nagaramat iti Titan Gel. Kat di makkel ka no isobra gaputa saan mo't nga narnek ka no ti kinadakkel na. Aging nga saan mo't na kayat dagiti babae ti makinaig king kuana gaputa ti sobra kinadakkel na. Balakatan takman kasin surutek kadi ti singasing ni tatang nga padasig dayta nga produkto uri no saan nakasigurado no safe wenno effective metlaeng wenno bebe aklatan ket namnamaiklatan ikarkararag kulatan nga adanto pais dumte nga sa bali nga babae iti biyag ko nga mga klon iti kinataok ti kinasasinok kenti anyaman nga kababagik nga awan ti araramatek nga anyaman na produkto ti maaklundak no anyaman iti kaatidog wenno kaababa deti armas ko adamot siguro angem di pa siguro dimteng iti biyag ko. Dahil di nga ron ti bakabuklan, ti pakasarita ka sinyong, agyaman naklawan na iti anos ken laing mo nga nangornos, nang ibasa ken nang idrama, dahil ti nga surat ko, nga sabi ko makit nakaibatit adal, liwliwa, ken pagsarimi nga ti biyag ka, dagiti padak nga dimngig ken nagbuya, more power to your program, and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Pablo.